Nshuti bakunzi ba Zoronge Empire, reka mbasuhuze mbifurize kugira umugoroba mwiza ku itariki ya 16 ukwezi kwa kabiri 2026. Muradukurikiye muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Ariko kandi nshimira namwe mudukurikira muri mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari. Amakuru menshi cyane, ariko inkuru nyirizina mbazaniye ni ibimaze kuba ku ndege ya Rwandair cyangwa se sosiyete nyarwanda y'ubwikorezi bwo mu kirere yari igiye ku kibuga cy'indege mu gihugu cya Kenya. Mbere gato yuko tujya kuri iyo nkuru, urebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, bakoresha muri rw'igifaransa mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu, ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho ako kanya. Bibutsa ko hari content nshya turimo turabategurira kandi irenze kuba aya makuru muri ubu buryo gusa. Mu minsi ya vuba rero tuzagenda tubagezaho 5 kuri 5. Reka mbanze mbaye incamake yandi makuru y'ingenzi agezweho. Mbabwire ko uwitwa Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa yagaragaje urupfu rwa Alexei Navalny n'intege nke z'igihugu cy'Uburusiya. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko urupfu rwa Alexei Navalny utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya rugaragaza intege nke ndetse no kugira ubwoba bwihangana, nyuma y'uko byemejwe n'ibihugu byinshi cyane ko iki gihugu cyamwicishije uburozi bw'igikeri. Kuwa gatandatu tariki ya 14 Gashyantare, Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuholandi na Swede byashyize hanze inyigo byahuriyeho ku cyateye urupfu rwa Alexei Navalny. Inyigo kandi igaragaza ko uyu mugabo yishwe n'uburozi bwa epibaditine buva mu bikeri bizwi nka dart, bikunze kandi kuboneka muri Amerika y'Amajyepfo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Yvette Cooper mu nama yiga ku mutekano iri kubera Munich mu gihugu cy'Ubudage yavuze ko Uburusiya aribwo bwonyine bwari bufite ubushobozi n'impamvu yo kuroga uyu mugabo ubwo yari afunzwe. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X, Perezida Emmanuel Macron yavuze ko uyu mugabo rero akimara kandi kwicwa yahise yibwira ko ari Uburusiya bubikoze. Ati imyaka 2 irashize isi yakira urupfu rwa Alexei Navalny, Imana imurohe iruhuko ridashira. Yakomeje agira ati icyo gihe navuze ko urupfu rwe rugaragaza intege nke z'Uburusiya n'ubwoba bw'abatavuga rumwe nabwo bwose. Ubu biragaragara ko urupfu rero rwe rwateguye rwose, ukuri guhora gutsinda mu gihe kandi tugitegereje ko n'ubutabera kandi bugenza butyo. Alexei Navalny yapfuye bitunguranye ku itariki ya 16 Gashyantare 2024. Afite imyaka 47 ubwo yari afungiye muri gereza ikaze iri mu gace gakonja cyane ku burengerazuba bw'amajyaruguru y'Uburusiya. Nubwo Uburusiya kandi bwavuze ko yikubise hasi ari kugenda bisanzwe, umugore we Yulia Navalnaya yakomeje kandi kuvuga ko yishwe. Ubwongereza bwatungiwe agatoki umuryango ushinzwe kurwanya ikoreshwa ry'intwaro z'uburozi, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, buvuga ko Uburusiya kandi bwarenze ku mahame mpuzamahanga. Muri 2020 habaye ikindi gikorwa cyo kugerageza kwica Alexei Navalny hakoreshejwe uburozi bwa Novichok buhungabanya imitsi ndetse bukanahagarika imikorere y'umubiri. 2 years ago, the world learned of the death of Alexei Navalny. I pay tribute to the memory. I said then that I believed his death said everything about the Kremlin's weakness and its fear of any opponent. It's now clear that his death was premeditated. Uko rero uyu Macron yabivuze ati imyaka 2 irashize isi imenye urupfu rwa Alexei Navalny. Tugejeje gushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda ati mu by'ukuri Imana imuhe iruhuko ridashira. Ati akimara gupfa nahise mvuga ko urupfu rwe ndushize kuri leta ya Kremlin cyangwa se no kuvuga igihugu cy'Uburusiya. Rindire ingingo gatoya mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi amakuru avuga Abarundi barashobora kandi kuzafasha ndashimiye kuyobora EU cyangwa se Union African Union. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afite itsinda ry'Abarundi bashobora kandi kuzamufasha kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe, African Union, kugira ngo agere ku ntego yihaye mu nzego zirimo ubukungu n'umutekano. Bwana Ndayishimiye cyangwa se Neva, General Neva nk'uko Abarundi bakunze kwimwita, yatangiye kuyobora African Union tariki ya 14 Gashyantare 2026 asimbuye Perezida wa Angola João Lourenço Manuel Gonçalves, n'inshingano azamaramo umwaka asimburwe na Perezida wa Ghana hashingiwe ku mahame agengwa umuryango. Nk'uko Jeune Afrique bitangaje, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Bizimana Emmanuel Edouard ari ku ruhembe rw'abashobora kandi kuzafasha Ndayishimiye gushyira mu bikorwa imigambi ye muri uyu muryango.
Dr Edouard Bizimana yari asanzwe ari umudipolomate mu gihe cy'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri Kanama 2022, Ndayishimiye kandi yamugize umujyanama wihariye muri Kanama 2025 amugira minisitiri, amusimbije Albert Shingiro wari muri inshingano kuva muri Kamena 2020. Ndayishimiye na Bizimana kandi bamaze hafi imyaka 30 baziranye nk'abakomoka mu ntara imwe ya Gitega kandi bombi bize muri kaminuza y'u Burundi. Ivyo biri mu mpamvu zikomeye cyane zatumye uyu mudiplomate azamurwa mu ntera. Abakorana bya hafi na Dr Bizimana bavuga ko indi mpamvu yatumye agirwa minisitiri ari uko yari asanzwe yibasira u Rwanda n'abayobozi barwo kuva mu bana b'ibihugu byombi kandi wazamba. Ambasaderi w'u Burundi muri Ethiopia no muri African Union Willy Nyamitwe ni nimero ya kabiri mu bashobora kuzafasha Ndayishimiye kugera ku migambi afitiye umuryango hashingiwe ku kuba amenyereye kandi Addis Ababa muri Ethiopia. Ikinyamakuru kivuga ko Ambasaderi Nyamitwe ukorera Addis Ababa kuva muri 2021 ari kurangiza inshingano ze, ariko ko Ndayishimiye ashobora gukomeza kandi kumwifashisha nk'umuntu w'ingenzi mu buyobozi bwe muri Union Africaine. Ambasaderi Ferdinand Bashikako wabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, Gaudence Sindayigaya wabaye ambasaderi w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kandi kwifatanya na Willy Nyamitwe mu kunganira Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ahari yemeza ko Perezida Ndayishimiye ateganya gushyiraho itsinda ry'abantu 10 rizamwunganira mu buyobozi bw'uyu muryango, ariko batanu bo bamaze kwemezwa. Joseph Ndarishakanye wahoze ari umuyobozi ushinzwe serivisi za gasutamo na Adolphe Hasabindero uzobereye mu bikorwa byo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare bari ku rutonde rw'abo Ndayishimiye kandi ashobora kwifashisha mu bijyanye n'umutekano. Ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi Terence Ntayiraja na ambasaderi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jean Bosco Bale bari mu bo Ndayishimiye kandi ashobora kwifashisha mu itsinda ry'abazamwunganira mu buyobozi bwa Union Africaine. Hari indi komite kandi izajya ikorera mu Burundi yahawe izina rya CAP 2026 nayo izafasha Ndayishimiye kugera ku migambi ye. Mu nkingi za mwamba zayo harimo umuyobozi mukuru ushinzwe ubutwererane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Adolphe Nahayo. Reka rero tujye ku nkuru yacu. Hari amakuru avuga yuko ingendo za Rwandair ni sosiyete nyarwanda y'ubwikorezi bwo mu kirere zarogowe n'imyigaragambyo y'abakozi bo ku kibuga cy'indege mu gihugu cya Kenya. Sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair yatangaje ko ingendo ikorera muri Kenya zajemo impinduka kubera ikibazo cy'ubwumvikane buke hagati y'abakozi bo ku kibuga cy'indege Nairobi ndetse na leta ya Kenya. Amakuru Rwanda yashyize hanze agaragaza ko kuri uwa mbere yari gukorera ingendo 3 hagati ya Nairobi na Kigali zirimo urwa WB 453, WB 402 na WB 403. Indege ya WB 453 yagombaga kandi guhaguruka i Nairobi isaa 6:10 yashyizwe saa 2:50. Urugendo rw'indege ya WB 402 yagombaga kandi guhaguruka i Kigali saa 10:30 ikagera i Nairobi isaa 2:10 rwo rwasubitswe. Hari hateganyijwe kandi urugendo rwa WB 403 rw'indege yagombaga kuva i Nairobi saa 2:50 ikagera i Kigali saa 3:30. Abagenzi bo muri indege bashyizwe mu ikora urugendo rwa WB 453. Rwandair yavuze ko iki cyemezo kandi gishingiye ku bushyamirane mu bakozi bo ku kibuga cy'indege Nairobi muri Kenya nk'uko byatangajwe n'ikigo gishinzwe iby'indege muri iki gihugu Kenya Airports Authority. Mu itangazo iki kigo cyashyize hanze yavuze ko ibi kandi byatewe no kutumvikana hagati yacyo n'ihuriro ry'abakora mu by'indege mu gihugu cya Kenya. Mu cyumweru gishize ihuriro ry'abatanga serivisi zijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere ryo mu gihugu cya Kenya ryatanze integuza y'iminsi 7 ko abarigeze bazakora imyigaragambyo itewe n'imicungire bavuga ko ari mibi y'uru rwego. Iyi nteguza yaje nyuma y'uko abagize iri huriro bagerageje kugeza ibibazo bafite bijyanye n'imiyoborere mu kazi kabo kuri iki kigo, ariko ntiyagira icyo ibikoraho. Imyigaragambyo yabiteganyijwe ko izatangira ku itariki ya 15 kuva ku munsi w'ejo hashize Gashyantare 2026 ndetse ikazamara icyumweru cyose muri iki gihugu cya Kenya, kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Hanyuma yinatsatira umusozo w'amakuru yacu, reka nje no kuri inkuru babwire ko mu gihugu cy'u Rwanda amakuru aravuga yuko abanyamategeko ba leta bahuguwe ku buhuza. Abanyamategeko 40 ba leta bo mu nzego zitandukanye basoje amahugurwa ku buhuza mu manza agamije kubongerera kandi ubumenyi n'ubushobozi mu gukemura amakimbirane mu buryo bwihuse kandi budahenze binyuze mu nzira z'ubwumvikane. N'amahugurwa y'iminsi 4 yateguwe n'ishuri rikuru ryigisha rikanateza imbere amategeko y'RDP ufatanye na Minisiteri y'Ubutabera Minijiste asozwa kwa 13 Gashyantare 2026. Abayitabiriye bahawe ubumenyi ku mategeko agenga ubuhuza.
uburyo bwo kuyobora ibiganiro bikagenda neza, hagamijwe kandi gukemura ibibazo byavuka hagati ya leta n'abaturage, ndetse bakavuga ko azabafasha kugabanya ibihombo bikomoka ku manza za leta iburana. Umwe mu bahuguwe witwa Jean Paul Sekabuke usanzwe ari umunyamategeko w'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda Rwanda Social Security Board, yavuze ko bongeye kwivugurura mu mikorere kandi yumva azamura urwego rw'imikorere kuko umunyamategeko utihugura aba yangirika. Ati hari byinshi yatwunguye tuvuye hano tuzi ko natwe tugomba kandi kubazwa inshingano. Twamenye kandi ko ari igihe leta ishobora kugira igihombo cyane cyane nko mu mishinga y'ubwubatsi, aho nk'abari kandi kuwushyira mu bikorwa bashobora kugira amakimbirane bigakenera ko haba ubuhuza. Ku bijyanye n'ubuhuza, Sekabuke yasobanuye ko bishimiye kubihugurwaho kuko abona bizagabanya imanza leta iregwamo kandi ishobora kwirindwa cyangwa se ibyo bibazo bigakemura bitagombye kugera ku nkiko, kubera ko iyo habayeho kuburana impande zombi zihomberamo umwanya ndetse n'amafaranga. Ati natwe rero erega tugomba kandi kugira uruhare mu kwitabira gahunda nk'izi leta iba yashyizeho, ati tukaba kandi aba mbere mu kuzishyira mu bikorwa kuko inyungu zabyo zigaragara mu kubagabanya umubare w'imanza n'ubucucike mu magororero. Sekabuke kandi yanasabye ko haribwa uburyo abayobozi kandi babukuriye bajya bahabwa amahugurwa nk'aya kugira ngo nabo kandi bagire imyumvire iteye imbere ituma boroherwa no kubagira inama cyangwa se gufatana ibyemezo birebana n'amategeko. Umuyobozi ushinzwe amasomo muri RDP witwa Banyandusha Viateur yavuze ko leta y'u Rwanda ikomeye ku ihame ry'imiyoborere myiza ndetse no gukorera mu mucyo, birimo no kwirinda kwangiza umutungo wa leta. Asaba abanyamategeko gukomeza kandi kuba ayirengereye baburizamo ibyatuma umutungo wa leta uhomba, bakanazirikana ko uwo ugifite udakwiye gupfushwa ubusa. Ati bituma rero abanyamategeko bagomba kandi kugira inshingano zo kurushaho kandi gufasha mu gusigasira umutungo w'igihugu munawuryoza. Ati ababikoreyemo amakosa yo kwangiza, ati kandi tubakeneyeho ko mugira uruhare mu gufasha kugabanya amakosa yose akorwa mu byatuma leta ihomba kuko n'abaturage bose baba bahomba. Intumwa ya leta muri Minijusite witwa Kabibi Speciose nawe akaba yasabye abahuguwe gukura mu kazi kabo bakagaragaza ko hari ibyo bungutse. Yongeraho ko no kubasaba kuba inyangamugayo no gushishoza bubahiriza inshingano zabo. Ati mutegetswe kubahiriza inshingano mukora biri ngombwa kandi mu gihe gikwiye. Ati kuko kutabikora ni uguhombya leta. Ese nk'iyo mugiye kujurira urubanza mu minsi 60 mwagombaga kujurira mu minsi 30 iyo mugiye gutanga ikirego cy'ikibazo ati by'imiyoborere, ati mukabijyana mu rukiko rw'ubucuruzi, ubwo ibyo mwaba mwumva ari byo? Ibyo ubundi byakwitwa ati uburangare ndetse no kudashishoza rimwe na rimwe, kandi ushobora no gufatwa nk'imikorere inaganisha kuri ruswa. Ati kandi ni byiza kumenya ko mushobora kubiryozwa. Uyu Kabibi akaba yakomeje asaba aba banyamategeko kuzamura umusaruro batanga kugira ngo Minijusite no kuba Minisiteri y'Ubutabera n'igihugu muri rusange bishimire ko amahugurwa babahaye yatanze umusaruro koko. Si rimwe cyangwa se kabiri umvikana imanza leta yatsinzwemo bigatuma kandi bayica akayabo, bikavuga ko akenshi biba bikomotse ku banyamategeko bayireberera, ari nayo mpamvu kandi bahora bahugurwa umunsi ku wundi. Reka rero mbashimire cyane kandi bifuriza ibihe byiza n'izo ronge Empire muri mukoko kuri yanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone mu rw'igifaransa, mukande kunzogera. Icyo gihe tuzakomeza tubane mu yandi makuru mu